Iwacu ni Murenge. Shuti bakunzi ba Radio TV Umurage tubahaye ikaze. Mwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye tugenda tubagezaho mugenda mutwereka yuko mudukurikira. Turabashimiye cyane. Reka rero tubabwire yuko dukomeje kandi n'ibiganiro. Uyu munsi wa none twahamagaye umwe mu bagabo mukunda cyane kubera akunda kuvuga karere kiwacu akavuga mu buryo bw'ibironda. Ariko natwe tugenda tumuhamagara kugira ngo agenda dufasha bimwe mu biganiro. Uyu munsi tugiye kuganira ku byiza bigize akarere kiwacu Imurenge aho abanyamurenge dukomoka. Iwacu hari ibituro by'abasogokuru, iwacu hari y'abavyeyi, hariyo barumuna bacu, hariyo bakuru bacu, hariyo bashiki bacu, ndetse hariyo n'amatungo yacu. Uyu mwanya rero twamuhamagaye kugira ngo tubashe kuganira nawe atubwire bimwe mu byambitse akarere k'Imurenge. Muri ibyo bimwe rero byambitse akarere k'Imurenge, bamwe bakiri bato bashobora kuba batabizi cyane nayo ntego tuba tugira ngo tuhavuge. Abandi bamaze igihe bavuyeyo, bamaze igihe kirekire nkanje bavuye imuhira bakaba batakibuka, nabo tugira ngo tubashe kubibutsa. Ni ikiganiro rero tugiye gukorana nawe, aho tuza gusiga turagusaba ngo muri comment uze kugenda utwibutsa. Iwacu ni Murenge, ikiganiro mutegurirwa na Radio TV Umurage Enjenioze Ruhumuriza. Pastor Antoine Mukire, turagusuhuje. Iwacu ni Murenge. Ndakumva uze. Iwacu ni Murenge. Iyo ni imwe mu ndamukanyo nziza cyane, navuga ngo watangiye uyindamutsa. Kubera iki wandamukije gutya umbwira yuko iwacu ari Murenge, Mukire Antoine? Urakoze cyane. Ubundi indamukanyo abindamukanyo isanzwe, ariko kandi hari n'indamukanyo ziba mu gihe runaka kubera impamvu runaka. Ari nk'indamukanyo abantu bagize bafashe ngo Yesu ashimwe cyangwa Bwana asifiwe, iyo yigeze kuba indamukanyo. Habe n'ubu ngubu iracyari indamukanyo, ariko ndi yari indamukanyo isanzwe. Iyo yaje cyane mu gihe abantu bari habaye uramusho, igihe cy'ububyuka. Noneho bayigira indamukanyo kugira ngo umwanya wose uzoze uhura n'umuntu umwibutse kuko Yesu ari umwana, batazavuga ngo Yesu ashimwe. Ibi ndamukanyo ivutse mu gihe iki naco y'indamukanyo ivuga ngo iwacu ni Murenge. Ni indamukanyo kugira ngo buri wese nimuzoza musuhuzanya cyangwa muvuganye ahite yibuka iwacu, kuko hari ikibazo kijanye n'abantu tutibuka iwacu. Niyo mpamvu nagusuhuje ngo iwacu ni Murenge. Urakoze cyane Pastor Mukire Antoine. Rero turi gukora ibiganiro bitandukanye nk'abantu batuye hanze y'igihugu mu buryo bwo gufasha abana bakiri bato cyangwa se n'abandi bakuru kutazibagirwa iwabo. Icyo ni na kimwe mu nshingano zatumye dushinga radio kugira ngo tubashe kugenda tuganira twibukiranya abana bacu ntibagateye umuco. Twifuje yuko watuganirira ukabwira bakiri bato ndetse ukibuka n'abakuze bavuye imuhira kera. Twumva yuko iwacu no mu mateka bavuga yuko hari imisozi y'imuhira abanyamurenge bagiye baturaho. Iyo bavuze imisozi y'imuhira ni iyihe baba bavuze? Ni bande batuye kuri iyo misozi? Urakoze cyane uzerekana nagushimire ko cyane kuri Radio Umurage, kuko ni radio abantu bakunda kumva cyane b'abanyamurenge, n'abandi batari abanyamurenge hari benshi cyane ngewe bambwira kuko bumvise Radio Umurage bakunda no kuyumva kwikurikirana. Hanyuma icyo warubajije cy'imisozi y'Imurenge, mu by'ukuri nanjye sindi mukuru ndi mutoya, nduta nyine ndi mukuru kubo nduta, ariko cyane nge nagize umwete wo kuguma kubaza ibintu cyane by'Imurenge, kuko kubaza no kuganira nk'ibi duhaye dukora nibyo biza bituma abantu bamenya ibyo batazi, kuko abantu ntabwo babashe kubona ibintu byinshi, ariko ibintu byinshi babibonera mu kuganira bakabimenya. Ubu ngubu Yesu amaze imyaka 2000 birenga, ariko turamuzi turamuvuga kubera kumubaza no gusoma ibitabo byiwe no kugira babituganiriza. Iwacu Murenge rero imisozi nanje yimugira sinayibayemo, yabayemo ba data niho bavukiye. Ubundi Murenge wa mugani uzusanga hano asa nk'ibice bibiri, hari igice cy'imisozi ngo yimuhira, hakaba n'igice cy'imisozi ngo yaruguru mu kibira. Bazabita hamwe muhira, hakaba n'ahandi ngo mu kibira. Imisozi yimuhira ni nayo abanyamurenge babanjijeho. Iyo usomye, iyo ubajije neza amateka yabo,
basogokuruza aho babanje gutura abanyamurenge bwa mbere batuye ku misozi y'imukira ino yunamiye umushasha yunamiye za Tanganyika yunamiye ibarabara ryose. Iyi misozi rero baza bavuga hari imisozi yatuyeho ari nko ku Cito izigenda ukaba umusozi umwe ariko ugafata agace kanini, ndetse iyo ubajije iyi misozi yuzu usanga barabayeho abami baba batware bayituraho banayitegekeraho bagiraho ubutegetsi bagiraho ubutware, kandi ngo bagiye basanga ari imisozi ibaho ngaho y'amashamba ariko bakayituraho yamara kuhatura akahitirirwa none akaruha akaba umwami wabo. Ko ku Cito ni ahantu ni hejuru yo mu Kabimba ni haruguru yo mu Kabimba. Ku Cito habaye umwami waho umugabo wahatuye ni Muyengeza wabitirana na umushefu waho umwami. Uwo ni umusozi ariko munini Cito nini niyo ndanayizi njyewe nageza n'icyaho tuzi iwacu ruguru tumanuka tuja mu mushasha nyine za Bujiri. Haka n'ahandi ngo ni mu Kavugwa, umusozi wa Kavugwa nawo ni agace kanini nako kandi katwawe nako ngo nagwiyereka w'abasinzi. Aho ni ikindi gice kinini, yo ni imisozi yose mbaye nkubwira yo muri Nepfo mu Ndambi yimuhira bazabita ngo yimuhira utararenga ruguru ku Ndondo mu Kibira. Hakaba n'ahandi ngo ku Gataka, umusozi wa Gataka ni ruguru ya za Buvira, ariko nawo ni umusozi munini ufite agace kanini ngo hatwawe na Sebasamira w'Abasama. Urumva uwo ni umusozi. Hakaba n'umusozi bazawitiriraho ngo ni mu Ntambi, kandi Ntambi nyine ni ibice by'epfo nawe watwawe n'umugabo w'abanyabyinshi ngo ni Rwiyamirira. Hakaba iyindi ngo ni za Shangi, aho hose ni ko ndavuga epfo utararenga ruguru za Shangi naho hatwawe ngo n'umugabo ngo ni Rwisunga w'Umuhima. Hakaba handi ngo ni ku Gatoki naho hatwawe n'umugabo ngo ni Misengo w'abanyabyinshi. Hakaba za Rutabura ubu bari umusozi ariko kikaba igice kinini ni nkaho gusuba wariganje zenda ukaja kuba nk'umusozi w'inganza mu rumara ku yandi ku yindi cyangwa ugatugwaho nyine n'uriya mugabo w'umushefu, ariko ubufasha agace kanini uko ntuba ari n'umusozi umwe nuko. Hakaba handi ngo ni za Magunga nayo kandi yatwawe n'umugabo w'Abasita ngo ni Rutambwe, naho na agace kanini Magunga na iyo yose nje nayituye ariko twageza tuyicaho tumanuka tuvuye nyine ruguru. Hakaba ahandi ngo ni Ikigongo nawo ni umusozi munini ngo wayobowe wabayeho n'Ndayoberwa w'Abasita. Hakaba umusozi bazabita ngo ni kwibarabara naho uko haba hitwa gutya ariko ni agace kanini hayobowe n'undi ngo ni Gaheka. Hakaba ubundi umusozi bazabahitira ngo ni mu Rusuku nayo ni hanini ngo habaye undi mugabo ngo ni Shendo w'Abasita nawe abumwama aho ngaho. Hakaba ubundi musozi ngo ni kumunanira aho ndagira ngo mwageze muhabona nta muntu wese utaravuye ruguru utarawubonye Munanira uzonavugwa cyane nawo nageze twageze tuwucaho tumanuka Ibuvira. Munanira nawo kandi wabayeho umugabo ngo ni Sefunzi niwe wari umwami waho w'abanyabyinshi. Hakaba ubundi ngo ni Kageregeri narayibonye nayo nayimanutseho nayo. Iyo yose ni imisozi yino mu bihugu by'imuhira, nayo yayoboweho n'umugabo witwa Bururu n'Umwongera. Hakaba undi musozi ngo ni Mwishenge nawo kandi wayoboweho n'umugabo w'Abasinzira b'Abashombo ngo ni Budurege. Hakaba umusozi abazabita ngo ni ku Kirungwa yo niyo twahoraga tumanuka tuva muri biriya bice byo ku Ndondo bya ruguru ihanamiye nayo za Buvira, kandi aho hose wayobowe nawe n'umugabo ngo ni Mahinga w'Abongera. Iyo yose ni imisozi urumva igeze nko kuri 15 ariko si imisozi ifashe n'agace kanini. Hakaba n'iyindi ukagenda ukarenga rero nka waciye iyo muri ino misozi y'imuhira wageza ugenda izo Ntambi gutyo ugahura kiriya za Nganji cyangwa ugahuruka za Mirimba utigeze urenga ruguru ku misozi iri ya ruguru mu Kibira ku Ndondo. Ngiyo rero imisozi yani muhira iyo mbashije kumenya iyo mbashije kuvuga muri uno mwanya, ariko ni urubariro runini kandi iyo yose ni imisozi yatuweho n'abanyamurenge b'abami. Abo ni abami n'abari abami urumva simvuze umunyamurenge ku wundi kuko bari benshi, ariko abo iyo ni imisozi n'abari bagiye bayiyoboka abami bakayiyobora. Ubwo bivuze yuko iyo misozi abo bagabo cyangwa se abo bami bari batuye aho, bivuze yuko ari bo bahabanje kuruta ari ya moko yandi y'abaturanyi.
iyo misozi rero nibo bahabanje amateka uko azavuga twese tuza tuyabaza. Ubundi dufite umwarimu cyane wigisha amateka y'umurenge, ariko ibitabo birahari biza bivuga amateka y'abanyamurenge, bivuga ko neza kuko urabona ni ibizazi byinshi cyane uhereye igihe bumva bavuga baseruga bikabambukiye. Bivuga ko iriya misozi bayisanze ari imisozi iri gutyo, bagashika kawutema y'ishyamba bakayigwaniraho ndetse n'inyamaswa, yamara kahubaka ubuzu buciriritse ngo bw'ubugonyi bene ubu ngubu bwo kugonda, yamara kabaha abandi bakaza bakahamusanga, bwaca nicyo cyageza kinatuma b'umwami nuko bageze bahamusanga ari we wahabanje. N'abandi b'amoko y'abakongomani babavira babapfurero cyane, abavira n'abapfurero nibo baje bandi kuhabasanga barahabana. Ariko aho ngaho umunyamurenge ngo yageze azakaja ku musozi w'ishyamba agatemura kubaka agatura, bwacu undi munyamurenge akaza akahamusanga, bwacu umupfurero akahamusanga, umuvira akahamusanga, kuko babanaga bagiraga n'abavira baturanye n'abapfurero baturanye babira babo. Ariko uko baza iyo ubajije basogokuruza uko bahabaye ukabaza ba data ngo se base babaye bate bahabaga gute babanaga n'abandi, ibo ko babajije bahageze gute. Ni imisozi bageze basanga ari amashamba, bagatemura bakayubakaho nta muntu yituye akaruha kaba umwami kuri wa musozi. Bakunzi rero ba Radio TV Umurage, turi kuganira na Pastor Mukire Antoine mukunze kumenya Nkantoni. Turi kuganira rero, turi kuvuga ibyiza by'Imurenge. Pastor, ibyiza by'Imurenge ni byinshi, kandi abatarahagera cyangwa se batarahavukiye na babandi tuvuga ngo bavukiye mu mayira bifuza kuhamenya, bifuza kuhagera, ariko tugerageza twe kugenda tubegera kugira ngo mutubwire ubudasa bw'Imurenge, ubwiza bwaho. Ntabwo umuntu yakwibagirwa yuko kuri iyo misozi hari inzuzi. Wasubira ukatwibutsa zimwe mu nzuzi z'akarere k'Imurenge? Mbere yaho kugira ngo mvugire ku nzuzi z'akarere k'Imurenge hose mu bintu biza binezeza, ariko nzi ko biza binezeza n'abandi, ni imisozi n'inzuzi. Iriya misozi ngewe hari imwe nabonye maze nyine gukura, maze kumenya ubwenge, aho twari dutuye twe ni ruguru ku Ndondo. Hari imisozi bageza bitirira abantu, ariko ugasanga nta muntu ukiwutuyeho. Twageza tuyiragiraho mu mashamba za Gihamba, tugashiraho inka z'imbogazi zikayiraraho zikaba nk'ibirarashamba, ariko bakakubwira twamara gushika tugasangaho umusozi ngo ni kuwingeruza. Wabaza ngo higeze kuba umuntu ahagira inka, gatuka ugasanga undi ngo ni kwa Sengayi. Uwo Sengayi ntumuzi, ariko ngo higeze kuba umugabo ngo ni Sengayi akawitirirwa. Hakaba handi usanga ngo ni kwa Muzeba ngira ngo ni umugabo w'Abanyakarami. Iyo ni imisozi twageza turagiraho ifite ayo mazina ariko itakigira abantu bayituyeho. Hakaba n'ahandi ngo ni kwa Jigija, hakaba n'undi ngo ni w'Ingera gushoka. Ugasanga imisozi ifite amazina y'abantu ariko batakituye. Icyo nicyo kizacereka abantu kuko iwabo ari gakondo. Hanyuma rero wari uvuze ngo nkubwire ku nzuzi, reka nkubwire inzuzi. Hari inzuzi n'imisozi miremire y'Imurenge, ariko reka nkubwire nkubanzirize hano ku nzuzi byenda n'amarango imisozi minini twayivuga y'Imurenge ruguru, noneho aho baza bita mu kibira twavuye hano twavuze mu bihugu by'imuhira. Yego, nta hari inzuzi ni nyinshi, ariko inzuzi bene zirya nini, uretse inzuzi y'Imurenge haba inzuzi nyinshi, inzuzi zitagira umubare, ariko inzuzi bene izi ngizi nini zifatika z'ibyamamare. Uhereye nko mu Rurambo wavuga hagira nk'inzuzi 10. Inzuzi 10 bene izi ngizi nyine inzuzi zifatika nini ziganje z'amazina z'ibyamamare. Habaho 5 ngo ziza zitemba zigatemba zije Iburasirazuba, ni nazo ziza zimanuka zikikino mu bihugu by'imuhira, abantu bakaza bazibona ku mabarabara, burya ziba ziturutse neza Imurenge ruguru mu misozi ku Ndondo. Aba nk'inzuzi mu Rurambo haba uruzi bita Ruvubu, izo ni inzuzi zitemba zija Iburasirazuba. Hakaba uruzi rwitwa Gatwaro, hakaba uruzi rwitwa Rubirizi, hakaba uruzi rwitwa Sange, hakaba uruzi rwitwa Kiriba. Izo tuza tuzita ayo mazina tukagira ngo nize ku Mushasha, ariko amasoko yazo zituruka zose mu Rurambo ruguru. Hakaba n'izindi 5 nazo n'inzuzi zo mu Rurambo zigera nko ku 10. Hakaba izindi 5 nizo zitemba zije Iburengerazuba. Haba uruzi bita Rusizi,
hakaba uruzi bita Kanani, hakaba uruzi bita Nyagitakwe, hakaba uruzi bita Rurinjo, hakaba uruzi bita Gahoro. Izo ni inzuzi 10, izo 5 za nyuma ni zitemba zije uburengerazuba. Noneho waje ku ndondo z'Ibuvira. Indondo z'Ibuvira zo nanazibayeho nizo nabayeho. Zigira nazi inzuzi zimwe ziza zibasha gutemba zija kiburasirazuba iyizuba rituruka, zikagira n'izindi ziza zitemba zija iburengerazuba. Abankuruzi baza bitanga ngo ni Kavimvira, hakaburuzi ngo ni Murongwe neza n'izimanuka iturutse ku ndondo ruguru iwacu yo twababika amayika neza Ibuvira, mukaza muyambuka Ibuvira neza kwibarabara ry'ikaburimbo iturutse ruguru. Hakaburuzi bita ngo ni Karyamabenge neza nayo abantu baza bayambuka neza Ibuvira kwibarabara ry'ikaburimbo, ariko neza iturutse amasoko yayo iturutse iwacu ku ndondo neza ruguru z'Ibuvira. Hakaburuzi bita ngo ni Mugasha, nabwo baza bagwambuka ino mu Mushasha, ariko n'uruzi rwa ruturutse neza ku ndondo za ruguru. Hakaburuzi bita ngo Winyatamira neza gwageza ruba mu nkati imvuga z'iwacu. Hakaba izo n'inzuzi nazo zigera nko kuri 5 ziza zitemba zije iburasirazuba. Hakaba izindi nzuzi nazo zishobora kugera kuri 5 zitemba zije iburengerazuba. Hakaba nk'uruzi ngo ni Gafuho, hakaba uruzi ngo ni Mushojo, hakaba uruzi ngo ni Bishiga, hakaba uruzi ngo ni Kananga, hakaba uruzi ngo ni Rwerere. Izo n'inzuzi rero zo kuri iriya ndondo y'Ibuvira ziza zitemba nini zihariye z'ibyamamara, ariko haba gutundi twinshi kiwovuga za Kinyoni, nguvuge za Camakara, nguvuge za Kizo n'izindi nzuzi nini ariko zitavugwa, zamizwe n'izo kuko haba inzuzi nyinshi abantu ntibaza babasha kuvuga zose. Hakaba rero inzuzi zo ku ndondo yo hagati. Inzuzi zo ku ndondo yo hagati haba inzuzi nazo zimwe nka 3 zitemba zije iburasirazuba. Haba uruzi ngo ni Shandi, hakaba uruzi ngo ni Mutambara, hakaba uruzi ngo ni Kabezi. Izo ni inzuzi ziza zimanuka zikike ku Mushasha, ariko ziturutse ruguru imurenge neza mu misozi ya ruguru y'amarango maremare y'umurenge. Hakaba izindi nzuzi nazo zigera kuri 3 zaho ngaho zitemba noneho zo zija iburengerazuba. Hakaba Kamombo, hakaba Mizinga, hakaba Rwerera yindi kuko zagwerera n'izibiri. Izo ni inzuzi z'indondo yo hagati. Inzuzi za Mibunda zo ntizigira ziza zitemba zija iburasirazuba, zo zose zitemba zije iburengerazuba. Inzuzi za Mibunda habagoka, hakaba Turambo, hakaba Mukururuzi, hakaba Bishiga, hakaba Kama, hakaba Nganje. Izo ni inzuzi 6 ziza zitemba zose zija iburengerazuba, ariko izoga nazo ni inzuzi gabene zizamamara, ariko hari inzuzi nyinshi. Mibunda, Akamina gatoya n'uruzi, intambwe 15 n'uruzi. Hakaba inzuzi za Minembwe. Inzuzi za Minembwe nazo rero zigira ziza zitemba zerekeye iburasirazuba n'iziza zije iburengerazuba. Haba nk'uruzi ngo ni Mugera, hakaba uruzi ngo ni Kirizi, hakaba uruzi ngo ni Rwamaganga. Izo ni inzuzi ziza zitemba zija iburasirazuba. Hakaba izindi nzuzi rero ziza zitemba zije iburengerazuba, haba nka Rombwe, hakaba Minembwe, hakaba Rwiko, hakaba Nyamurombwe, hakaba Rugezi, hakaba Butungu, hakaba Mwenya, hakaba Mwogo. Izo ni inzuzi za Minembwe ziza zitemba zija iburengerazuba. Noneho hakaba inzuzi z'Inganje, aho turarenze neza turenge neza Inganje. Haba inzuzi nazo iziza zitemba zerekeye iburengerazuba. Abarombwe, hakaba Bicaku, hakaba Karangara, hakaba Kirumba, hakaba na Kimbi. Izo ni inzuzi zose zigize kariya gace k'Umurenge uhereye mu Rurambo ukarenga neza Inganje mu Gateja n'Imirari, hari hayobowe na Rumenge na Rwiyamirira. Pastor, iwacu ni Murenge. Iwacu ni Murenge. Ni ukuvuga ngo ayo mazi ntagira ibirohwa, aho wogera hose woyamwa. Ayo mazi wumva uza, ayo mazi yose ntagira ibirohwa. Ayo mazi akanduka, hazaba amazi ushobora guhagararamwe akakumira akakurengera umutwe, ariko uhagaze imusozi urangiza akanduka ari hasi ku musenyi pakabona. Amazi y'umweru atagira ikirohwa, atazatekwa,
amazi yonyine abantu bageza biyuhagira bagakira malaria, abantu bayamwa bagakira inzoka. Amazi yonyine azavura. Nigeze kubona bakura umuhungu Lubumbashi wari waragwaye ananirana kuvura, we yarabaye igisyo cy'ubuganga niki ngwaze tumuheza amazi gusa yo muri Kananga barayamuhagira agisoga gikido ahita kira umusora arasimbuka wananiye abadokiteri b'Lubumbashi ni Bukavu. Ayo mazi ntagira ubuziranenge, ntagira mikoro. Bimwe bizibona bapfundikanya zino bagashira mu marobini, bagashira mu kingo, bagashira mu biyungurura bakamenamo imiti. Nibizi by'ibihangano bimwe bakura mu biziba n'ibindi bakura. Ariko ziriya n'inzuzi z'amasoko ziza zituruka ahantu karemano ayimana yaziremeye bwa mbere, zigira amasoko ziza zituruka. Ngo kandi nta wogenda k'ahantu h'isaha cyangwa ngo urenge imisozi ibiri utarabasha kugera ku ruzi. Ahantu h'isaha ureka ahantu h'isaha hari ahantu hamwe utote, hari ahantu hamwe zazamazija ngo kugongana gutya. Bene ahangaha woshinga ukuguru kumwe kuruzi rumwe ukundi ukagushira ku rundi, aho haba ndakabisha. Hari inzuzi zihaba, hari ahantu hamwe twe ngubwire nk'ahantu iho narimba tuye ngo mu busoko ku Ndondo, hari ahantu wageze ushinga uruzi ukuguru mu ruzi rumwe ukundi kuguru mu rundi, amaguru yawe parabiri ureba indambwe ziri hagati, umwanya uri hagati y'amaguru y'umuntu umwe, aho hakaba inzuzi zibiri. Tuza tubona ino mu bihugu by'amahanga abantu bishura ifaranga bakaja gusura amasararo. Izo nzuzi nazo zigira amasararo. Aho uzawumva ngo abantu basengeraga mu masararo, nindagira ngo nico cyari natumye abantu bakizwa cyane buzura n'umwuka bavugana n'Imana cyane kuri iriya misozi. N'ugusengera mu masararo haba amasararo aza kongoboka ku mabuye y'inzara, amasararo y'urufura zatera imbabazi wo kwiriguyareba twageza tuja kuyakiniramo bene aya matoya. Habaga amasararo manini utorupima kuja gukiniraho, hakaba n'andi masararo matoya twageza tuja gukina, ariko bayasengeyemo. Nico Imana isubije abantu, iyo abantu bajaga no gusubizwa bageza baja mu gusengera mu masoko y'isararo, bavamo bakavugana n'Imana ikabwira abandi ibihe bizogenda nuko abami bazasimburana, n'imyaka izabamo ibi n'ibihe bizaba byiza nuko bazavyitwaramo. Ubu ngubu ndagira ngo ni naco gituma abantu bataye amasararo n'impinga zazagitazo bageza basengeramo n'ubutayu. Ndagira ngo nico gituma tutakimenya nuko ibihe bigenda nuko tuzitwaramo. Zirandambara Imana yahoraga izivuga ikavuga uko tuzozirinda tukazitambuka twasengeye mu masararo. Ibyo ni ibyiza by'iwacu, turi kuganira n'abantu muhaye mutwumva, turi kuganira na Pastor Mukire Antoine. Ni Radio TV Umurage mukomeje kumva, ikomeje kubagezaho ibiganiro bitandukanye. Hanyuma noneho tubwira amoko y'ibimera biba kuri iriya misozi. Twavuze imisozi, twavuze inzuzi, ariko kandi iriya misozi gikikijwe n'amoko y'ibimera. Wo dufasha kandi ukatwibutsa bimwe mu biti cyangwa n'ibindi bimera abanyamurenge dukunze kuvuga n'aborozi ariko ni n'abahinzi. Abanyamurenge cyane bakunze kurangwa no guhinga iki, ariko utaratugerera aho ngaho yico bahinga, banza tubwire nk'amoko y'ibimera, kuko cyane wenda aho wabaye si kimwe n'uwabaye mu Mibunda cyangwa mu Minembwe, wenda haba ari ukuntu abatandukanye mu mazina. Iwacu ni Murenge uze nama nkubwira kuri ako usarere nzambabazwa nuko cyane tuzatume tujya umbaciye umugana baciye umugani ngo umuntu azayibuka ngo ibitereko ngo amata yamaze kumeneka. Abantu bari mu kwibuka ubutunzi n'agaciro by'Umurenge, abantu bamaze gutakaza Umurenge barahataye. Njewe manze nkubwire kuri ivyo bimera mbere ku bihuru, ntarakubwira ibiti mbere ku bihuru. Ibihuru byonyine by'Umurenge byagiraga agaciro. Nabimenye hano muri Amerika, tukagenda ngo tugiye ngo kugura ngo imbuto, tukaja muri za Maya ngo na za Walmart ngo na za Kingo ko turagura imbuto, nkabona ko turagura utuntu tukagura utuntu. Abantu bakamavuga ngo igitangaza kirabaye ngo tuguze inkeri, ngo tuguze n'uduki, ngo tuguze n'utundi, ngo mare bituma nibuka noneho imbuto z'ibimera zabaga ku bihuru by'Umurenge kuri ya Ndondo y'iwacu. Tutigeze tumenya ko ari iby'agaciro. Nsanga ino ndi ntaho babigira n'utwo kuremenzanya. Hariya hari ibihuru bita imishugi biza byeraho inkeri. Izi nkeri nazo ziba nko mu mokane. Hakaba ibihuru baza bita ngo ni za sagategeri ziza ziribwa. Hakaba ibihuru biza bimeraho imigozi kabinondwe bikagira amasonga. Hakabaho ibihuru biza biba ngo ni imifumba nabyo ibyo biribwa. Hakabaho
ibindi bihuru bizabivura inzoka, hakaba imbuto ngo n'ubukaragata buzaburibwa bukica inzoka kuruta imiti z'inzoka muri mukubona zicagira ngo nizo zavuyemo na korona. Abo ibihuru by'umurenge korona yopfa, ta korona yoca ku bukaragata, ngwice ku buki bw'inzuki n'ubw'uburanda, ngwice ku masonga na za sagategera, ngwice ku nkeri n'ibituku by'imigoti n'ibyufu. Ta korona yofata umuntu uri murenge. Ibi ni bya korona biri mu kuva mu bintu byino bakoroga byose by'ibifumbi. Ibihuru by'umurenge kubwire ndeke ibihuru nje ku biti. Habaga ibiti, hari ibiti mvuge nko kuri iriya ndondo cyane, ndeke kuja byenda muri za Mibuda kuko agace kaza kagira ibiti byaho. Ni naho nigeze kuvuga ngo nasanze ikintu cyose kigira ubuturo bwako. Haba ibiti bigira ubuturo ku ndondo bitoroha bija mu bitoroha bija mu Mibunda. Ko ku ndondo habaho ibiti by'imiguhi, haba imikarati, haba inendo, haba imijonza, haba imishaki, haba imigeti, haba ibishasha, haba ibijige, haba ibitega, haba imihati, haba imiregesha, haba amajugwe, haba inendo, ibiti, haba imikarati, haba imiti utovuga amoko yose, haba ibiti bimwe biza biba binini, haba n'ibindi bitaza biba binini nk'umutsinduka ntuzuba igiti kinini, nk'umukunda kuramba ntuzuba igiti kinini, kagasamazu kindi kaza kaba igiti kinini. Ibyo ndagira ngo bizakoze inama biravuga ngo mwe mukaza murenga urwo rugero bikamera gutyo. Haba ibiti by'imiregeja biza bibamo inkingi nziza utobona kiza cyama kigororoka, kikama kigororoka kigasa n'umugano. Ibyo bibaho ngaho. Ibyo ni ibiti biba ku ndondo, biba hari mu Mibunda, haba ibindi mu Minembwe, haba ibyaho mu Mushasha, wise ku Mushasha haba ibyaho bigenda bigiramo singiki. Ndandeba hano muri Amerika haba igiti cy'ubwoko bumwe naco ngo bateye. Imurenge ni n'umwihariko. Njewe jo ndi nabetekereje ndavuga ngo none niho watamuyiba, kandi Imana nije kugira itsinshi izohera kuri imurenge, nizohera kuri ziriya nzuzi iyo ndizoruha biyigora, ihere kuri biriya biti n'umuyaga waho n'akazuba kaho. Rero nkubwire wose nasanze ibintu by'umurenge bigira umwihariko kandi sugukabya ngo nuko habaye wa haba ibintu bitaba handi. Narebye izuba ryaho nta handi riba, n'izuba riringaniye riza rigenda ku rugero ntiryorenga urugero ngo ritababaza umuntu. Haba imbeshyire iringa, ibindi bigira amazi muza uzugiharura gutya, wamara ugatemaho amazi ukamwa. Nageza mbona twagiye gusuzuma inka mu Gihamba n'Inyatamira, tukagenda mu gitondo tutariye tukirirwayo, waje kugaruka utangiye kumva ushonje, ugaharura igiti cy'ikiguhi maze ugakubitaho umupanga utambitse, hakavamo amazi aryoshe ukamwa. Waje kugera ku cy'umugeti ugaharura bukeya na tugatema gutyo utambitse ukamwa, hakavamo amazi ukamwa kuzura inda ugataha uhaze. Ibyo biti bitariho imbuto biza bimwobwa amazi, nguko uko ibiti by'imurenge bimeze muri Ede n'Imurenge. Iwacu ni Imurenge. Iwacu ni Imurenge. Ku batoya bashobora kumva akavuga ati se ibyo biti ko wagiye bivuga gutyo, cyangwa se ibyo bihuru n'ibyatsi biri ku musozi, hari amamashini aza kubigegena ngo bibashe kuringanira? Ariko urankumbuje, ariko ahantu batagendwa n'amaguru ngo ndaho nyine nta mashini zihaba, nicyo gitangaza kihaba. Nta mashini zihaba, ariko iyo urebye ubwatsi bwaho bw'inyovu nko mu ndegu za Burongi, cyangwa mu ndegu z'Inyatamira, cyangwa mu ndegu zo kwa Sengayi, cyangwa mu ndegu zo mu Busoko, uza usanga ubwatsi buresha. Kuko nza mbona hano bazabazana amamashini hano bagatema ubwatsi bakabukemura kugira ngo bureshe, bakabukemura n'imashini, ariko ntibushobora kuresha neza nk'ubwatsi bwo mu Kajembwe mu ndege. Nta mashini zihaba, ariko ibihuru byaho haba ibihuru ngo ni za Manayezi, ni ibihuru bigira amabara n'amarange, bizazama bigiramo ikirepe n'andi y'umutuku n'andi y'icyatsi, bitama biba urugondo. Nta kiza gisumba ikindi. Manayezi zizazama ziresha kandi zigasa. Ni igitangaza, ni imashini y'Imana. Imana yagegeneye rimwe mu Murenge, yapangiye ibintu kimwe. Ibi bagenda bagira ni ibyatsi byabo batera bimwe bigasumba ibindi, bikajagarara bakazana imashini zibiresheje. Ariko ubwatsi bw'Imurenge, inyovu y'Imurenge ntawo iresheje, ntayizirenga iyindi. Arakoze cyane Pastor, niwe turi kuganira, twatuvuze ibimera. Ngaho tunyuruyemo muri make, abanyamurenge ni abahinzi borozi. Abanyamurenge bakunda guhinga iki? Abanyamurenge bakunda guhinga ibigori, bagakunda guhinga ibijumba, iby'ibirayi naryo twarifatiye sinzi aho twarikuye, ariko byageze babyita ibijumba byose. Bimwe bakabyita ngo ibijumba by'ingozi, ibindi bakabyita ibijumba bisanzwe. Izo nizo mbuto zibiri bakunda guhinga ibigori n'ibijumba. Bazabahinga n'imyumbati, ariko bitari cyane kuko tibakunze kwegera ahantu hahingwa imyumbati. Ngayo moko bakunda guhinga, bagahinga n'ibishimbo,
bamara bagahinga na bene ututundi tworoheje imboga bene izi mbogeri zo ku rugo amashu ariko cyane ibintu byabo bahinze n'ibirayi n'ibigori nivyo bahinze ngo bamare borora inka abanyamurenge n'aborozi b'inka cyane umwuga wabo sinabahinzi umwuga w'abanyamurenge n'aborozi inka rero nizo cyane bakoranye nazo niyo ubajije umunyamurenge neza kasisa yiwe uzumubaza inka amateka yabo cyane uzusanga yarabanye kunga n'ubuzima bwabo kenshi bwubakiye kunga hari ahantu bigeze kuba imyaka miremire yo ndondo wumva ngo yo yaruguru bageza bita mu kibira bageza bava imuhira mu bihugu by'imuhira bakazamuka ruguru hari mu biraro akabayo ngo nk'imyaka 5 ntaco kurya kibayo azamwa amata gusa. Hanyuma tuje ku bigori abana b'abanyamurenge nubwo baba baravukiye mu mahanga hari kitaza kibura mu nzu ifu y'ibigori iva mu mutsima wa kankoto. Hari ushobora kwibaza ngo kera babigenzaga gute kugira ngo babashe kubona ino fu wasuruka twibutsa umutsima wa gatimbo nicyo kindi bakunda gatimbo n'amata si kankoto bageza baza bayita kankoto iyo bageze kwibarabara niho baza bawita kankoto umutsima w'ibigori ariko imurenge neza ni gatimbo bageza bahinga ibigori bakabisarura byumye bamara bakabishira ku rusenge cyangwa mu kagege cyangwa mu karuri baca bakabikuramo bakabishira mu isekuru igiti kinini bacuguyemo bakaza n'undi muhini bagashokora bikavayishwana bamara bakabija bikamwirega byamaramo nk'iyinga cyangwa amayinga abiri ariko neza kugira ngo bibombe yageza amayinga abiri bene iki gihe kitari n'inzara yageza abanatatu bamara bakabijaburura bakabihura bamara bakavyanika bagasubira bakabihura bitabamwe ifu nziza y'umweru bitaranyuze mu mamashini niyo bagaza bita gatimbo nta rugo gobuzemwo umutsima nta rugo goshonje niho gihuza umva ngo imurenge bageza bafite ibyo kurya ngo biteganyirijwe abatambuka gusa batazi iyo bava ariko bakabavuga ngo nibacaha mu baheze ibyo kurya wageze upfa kwinjira batakuzi bagakwita agasafuriya ku ziko bamara bakabazanya ifu bagakwitamo bamara bakazana imboga hariya bakaguheza ukarya ugatambuka ugakomeza niyo gatimbo n'umutsima w'ibigori cyane nico gihingwa c'abanyamurenge iwacu ni murenge baza bavuga kandi ngo umubyeyi buri mwana wese yaruwe nimbura umubyeyi abana bo muhana baruha bakavuga ngo hari n'igihe umubyeyi yazaga yonsa n'umwana utaruwe ariko ngo muri murenge ibyo si ukuvuga twarabyibone ibyo byose ugezeho noneho ugeze ku mateka atakirayo noneho nanje nagiye mbaza ba data ayo ni ibintu nibereye mu wageze mu buzima noneho nabayemo ubwo bwose bwaza gatimbo no bw'abana umwana w'umunyamurenge bageza bubaka umuhana bageza banubaka hamwe babwiraga imidugudu nka kuriya mu Rwanda bazabubaka ngo bubake hamwe bageza bagira umuhana ari wo umudugudu bakabubamo ari nk'abantu magana bamara wa muhana bamwe bakaja kuragira abandi bagahinga abagabo bageza bakunda kuragira abavyeyi nabo bagakunda kuja mu mirima ni nkako bari baragabuye gahunda zabo z'urugo ingo zitagiraga amabire zimeze neza zitagiraga izimpapuro no abana kandi bageza bavyaraga ntiyabagabona wageze usanga umuhana wuzuye impinja umuvyeyi uhingutse mbere kuko abana baregwaga n'abandi abana bakagira kahuwa abana bagakina kidote no umuvyeyi uhingutse mbere yamara gushika agasabena abana sanze barize bose akabafata akonkesha akabonsa bose imba basanze yarize abana 10 abo bana bose arabonsa uwarize cyane nasanga uwanaka ariwe warize cyane uwiwe atarize araheka uwanaka ashiremo kwaho uwanaka uwiwe utarize agume hariya agumane n'umwana hariya abasanga barize nibo yitaho nibaheka ni nabo yose asanze uwo kwanaka yarize niwe yihutira konsa mbere y'uwiwe nguko uko bari babaye kandi ntawageza gwara cyangwa guhaza amazina ngo umuntu yanonkekereje umwana aho gutashe tiwonse umwana wanyu nivyo zozanya amazina maze imyaka myinshi igera kuri 25 ntahagera ariko amaherezo nzagerayo nuko nukuri noneho dukomeze tugera ku musozo kuko iwacu ni heza cyane kandi hafite ubwiza butangaje ntabwo twavuga ngo tuburangize reka noneho tuje ku moko y'inyamaswa inyamaswa z'ibiwacu wo twibutsa zimwe muzuza amazina yazo
imurenge haba inyamaswa nyinshi zambone no mu bindi bihugu bapfundikanya ngo ko baragira za parike ngo bagire gute ngo bakagenda bagura inyamaswa muzarumva w'ibihugu kimwe ngo cagiye ngo kugura ngo impyisi mu kinyamurenge zose baza banazita impyisi kandi impyisi naje gusanga mu mvugo zimwe imbari ikirundi imbari ikinyarwanda impyisi imbari rumungu ariko imurenge zose bagaza bazita mu moko yose impyisi ngo akitwa inyamaswa haba amoko menshi y'inyamaswa sinayavuga yose ariko reka nishake mvuge nkangahe ariko amoko yose y'inyamaswa zibaho ku isi imurenge abayo nk'ubwoko bukuru baza bakunda kuvuga ino nyamaswa nkuru y'intare imurenge zibayo cyane ubu zarihinze zija mu mashamba y'inganji kubera ko bari bamaze kuhatura ariko hariya ku ndondo z'iwacu aho twari dutuye bageze abanereka gakomero biciyemo intara ko zaririyemo inka hari hubatse ingo aho bageze bubaka ingo ngo intare zitazirya ngo bagume gutura zirihinda zija muri biriya bibira vyiriya iwacu haba intare hakaba inzovu haba ibindi ngo ni ibishokoma haba za rumungu haba udusheri haba imbwebwe izo zose ni inyamaswa bene izi ngizi zituza hakaba n'izizuza hakaba imbogo hakaba amafumberi hakaba ibihongo hakaba isha hakaba imishashu izi zose nyamaswa zibino n'izinza mbona hano muri Amerika na zimwe batunze borora imurenge zose ziraha hakaba izindi ziriya zigendera hejuru y'ibiti haba nk'inkima hakaba inguge hakaba ingagi hakaba n'amashokwe hakaba induze ibibindi bibenzira nyamaswa zindi zose n'amoko menshi zigenda zisimbira hejuru ibidasi n'ibindi ngo ni ibishindi n'itundi ngo niki uzusanga ibiti by'imurenge ishamba woryinjiramo ugasanga inyamaswa zaziruka hejuru ndi womenya amoko yazo womenya umubari wazo izo zose zibayo nta bwoko bw'inyamaswa butabimurenge nta bwoko bw'inyamaswa butabimurenge kandi tugera ku musozo kuko ikiganiro twovuga iwacu bwo kwira bugaca ariko kandi ni mu rwego rwo kubasha gukumbuza abantu no kwibuka iwabo yuko hakiriho hagituwe iyi misozi yose abantu kibategereje kugira ngo babashe kwituraho reka rero tugera ku musozo tugushimire ariko kandi ntitwagenda tutaguhaye umwanya ugira ikindi kintu ushobora kongeraho wenda ushobora kuba wibagiwe hanyuma dusoza. Urakoze cyane Oze urakoze cyane ibi ni ibiganiro byo kwibukanya iwacu imurenge nibyo kwibukanya iwacu imurenge ikindi nakwibutsa kibi murenge ni byinshi bibayo ariko habayo n'inyoni z'amoko menshi nigeze kubona ahantu hamwe basanga ahantu hamwe mu gihugu kimwe barambira abakera rugendo barambira ngo baje ngo ko barashaka inyoni tubagenda dushaka babona akanyoni kamwe mu gitangaza kirabaye nibuka inyoni zabaga iwacu nazo zigira amoko haba biriya biguruka bibamwo amoko menshi iwacu haba inyoni z'amoko yose abaho haba inyange haba inuma haba inyamanza haba nyiri imvuku hari inkotsa ibyo hakaba n'ibindi birabisiga bigira nabi by'imishinya biza by'abana b'inkoko n'ibindi hakaba izindi ziribwa inkware n'ibindi izo byose bibi wacu murenge nta kindi kingiki abakera rugendo baza bagenda bashaka kwisi kitabi murenge kandi twebwe kihaba ku byinshi ino mu bindi bihugu baza bagenda babipfundikanya babihendahenda ngo bavyorore ariko imurenge ni karemano bituye inyoni z'amoko yose inyamaswa z'amoko yose habaho ikindi sorejeho nari ngiye kugenda ndavuze Oze ni ikintu kijanye amarango y'impinga y'imurenge nzambona nino nigeze kubona ahantu imperutse ya Arizona banereka ngo irango rimwe ngo abantu ngo baza basha gusura ngo agasozi bageza basha gusura akarango kangano ariko ngo mare ngo ntekereza amarango y'imurenge ntera nko mu Rurambo habirango umusozi w'ikirenge ugeririya mu Rurambo n'uduce nka dutatu umwe ngo n'imbogo n'undi ngo ni Mukono hakaba gahoro rikagira ikindi kirango ngo ni Kirumba na Nyankware waje kugera mu bibango hakaba ubundi ngo ni Gasaku ukamanuka wagera ku ndondo zibuvira habu irango ngo ni Gongwa na Gahuna na Muraha na Mutara ukamanuka ukika nko hagati wambutse zagwerera ukasanga amarango ngo zizanya rusange za Kangwe na za Nyamike ukamanuka waje kugera hakurya handi ugasanga izindi ngoni zagoka iri wambutse zagwerera za Gatenga za Gasopu za Ruminuka za Nyabibuye n'izindi ngoni za Kabunde ukambuka ukaja muri Minembwe ganono ukasanga kabuhariwe Gitave iriya baza bavuga iriya tuzoshinga mu radio Murage tuzoyishira muri Gitave kandi yo ndanderi bitige rikoresha amen no tukasangaga na Nyaruhinga na Runundu na Miyaga
ukazamuka neza ukarenga imirimbo ukahasanga naho habindi ngo ni Muraha na Simbi na Mizimu na Kubukubu na Kibukara, ukarenga Inganji neza ukahasanga Mizimu na Mucovya neza uburenze Inganji. Ngayo amaranga b'Imurenge. Imurenge haba inzuzi, hakaba imisozi, hakaba inyoni, hakaba kirima nziza, kandi gusoza Imurenge ni iwacu, abatoya n'abakuru. Iwacu ni Murenge, kuko nahujije njewe ibisabwa byose nsanga iwacu ni Murenge. Niho haba amatongo y'iwacu, nabajije muri ino isi yose aho bahanze basogokuru, naho bitongo rya basogokuru ndahabu amatongo yaba iwacu y'abasogokuru n'abasogokuru abi Murenge. Ibyiza bitatse igihugu bibi Murenge, inzuzi n'amasoko zibi Murenge. Iwacu ni Murenge. Iwacu ni Murenge. Nshuti bakunzi ba Radio TV Umurage, kandi koko nta mpungenge rimwe dufite. Radio TV Umurage tuzayishinga ku musozi umwe mu misozi yose yatubwiye, ku irango rimwe mu marango yose yatubwiye. Rero turagushimiye cyane Pastor kuba uduhaye umwanya tukaba tuganiriye. Ni byiza cyane abantu bakiri bato bari no mu masomo bize bari kwiga ubukerarugendo, yewe n'abandi bafite inshuti z'abanyamahanga, mwabatwara iwacu bakaja kureba ibyiza by'iwacu. Ndizera yuko bagubwa neza uko basura ibihugu byo muri Afrika, ni nako basura igihugu cyacu cya Kongo, ndetse bakanazamuka bakagera mu misozi y'iwacu. Nzi yuko bagezeyo nibo baba mbere mu kuhatura kubera ubwiza bwaho. Turabashimiye rero mwese mwakomeje kudukurikira, kandi tubararikira ibiganiro bya Radio TV Umurage. Mwari kumwe na Jose Ruhumuriza nk'ibisanzwe, tuzasubira n'ibindi biganiro. Murakoze.